Bulavinaka, I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Bula FM. Talk about it in Bula FM. Setsan. Nadango Leonardo Tulib, au wati chuko emba, ando talita na parongan ng Bula FM, balitin na bantuan na sir. Bula FM, number 2 and set. Ni sambulu binaka, se ko yung gona pakaleleka ni nonde tukutuku na bongin din dai. Wala ka sar nindo na embaki ng balabu ni ngauna, erto warota kina dorbo, ni otin sot-sot ni Olympic Games, merawan ng ginondo to ng gaga, enando na sot-sot ni leo abitu. Nrondo na wani mata, enang rongo kina ser ni bonua, kabi bakatakla ng bimbi ni tabi, etu e matanrato, merto ngaraba. Kose kabani ngauna merosota kino biti ke Afrika ena finala. Dona dorbo bambauti ni bambimbi takana toka na timi o isake katunimbau. Salamuri na beba galonganga ataki pero na noni toka ni bangito. Matalaundin na kena sarabi na ibubu kinigito ke na totolo e toka berto na dorbo. Beba kata ki mesulame kunabula. Okakina be sebuloni mode na dangi. Be mama nangito na bongi luto ko biti enakai tini kei sianga do telanga dorbo e bakasakiti na beka e boedora oya o bati morabo wo rawati nganga mai Hong Kong en tini ke diwa sanga hulu kina diwa sanga rua uga kina en diwa sanga bitu kina diwa sanga diwa ia nanon to nganga na bongi se katol ni ngauna e ratu tor kina babitarabi biti na dodobi mai Hong Kong. Wang tanga na mateni tu e $2.2 milion, membaleta na non ribondo-bondo na ngoni buli. Ngoni tukutuku e pagandita ka ni kuwa o aya said kayum na minista ang garabo na ilabo ni mateni tu e nangauna ni budget consultation e na korni buli na vasist muni may nabuo ni kuwa. E pagandita ka beir na ngoni buli o said kayum na beka e pagandor na mateni tu membaleta na kena toko ni na buli e na nondabonua. E nangauna ni betal noya tarong italangana taro membaleta na bika yang rebi e na buku ni tertiary education loans wakakina na top scholarship e bakantitaka ni tinika onong dolu na ngoni buli era buki na ruku ni tel scheme e na baedur na bital no batangaya e na sotale na bonua e na madongo tigurongodi na matebelewa ye suba na kisir to katikina e tolu na tangane beitagi nerto kuduba endo ngone lewa embaki $2.2 ngoni buli wakitukitu na sole na sinu ena runa embaki sa oti o semi Benjamin vera bakarini kei chope bakaloloma ratombita ki na 5 na kisi ni kudu ke na tolu na kisi ni beba sangai e bakaritakan ni kuwa ena matabelawai na ngone le embaki $2.2 ngo na beka lako di ruma ena embaki ya runondolu tini ke 5 e kai ni ado na beka ya ena ika rusol ka 5 ni oktoba oya ena singatambu ena ngauna listu mai kina na lotu e kinoya ena noni tukutuku ena numalesu ni abonda ena basi mai kinoya kama ni sombo ena ikabana maile me tombale lesu kinorto vale mani rei dendo na tangane ni tombale mai bua ka vaku ko tigi koya me bondo ena dona taxi ka kele toka nga ena bidana mita na kena yawa mai na bonua rusota kina e kai ni angai bagarerei me kuwa ni kaila se kerebe buke ke boedora e na bagamabotaki mani kauki na dona vale e na sole na bonua e bambauti ni angai lai kudubikina e na ngai tomani talitiko ni mataka na rongodi ni kisiongo. Kinangito, labeti tu e nambongi nambilo e ndau namaki katango makatale e nei katul ni ngauna na nonda timi. Pengono tau doko mentau waidorikina na sototongo e na lama tatake sona yado bobou ka laurai ni duatani nei buku gito e rabagaritaka e na loma ni rara. Kalione na soko na daurubou e solibuana player of the tournament ngai mai bangole tu yani nanganga o ya ver na lubenda e na non raboita be na non singatambu e na noa me baka e bi bagandite ki mai kina o se kolinsau na kapitani ni timi. Mai dabekir na bagaleleka ni nonde tukutuku ena kene kuri rano na siaman steseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM.
ni pwedeng vinaka. Sa Arnayana, oya wo chonen rot tele bai buni moli rakira. Sa aamo pinakantin na dawa amay na Radio Fiji 1. Kalau ngali berada pada nu makaya macam nak berada wati, ang dawa ro na Radio Fiji 1 betul Dubai bici. Oya wo labini anambuli mana Simba, ondo talita kana Radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susu emba, ang bulo matmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandu mo ibitin na po ang ni BNN.